Perezida w'Ubufransa Emmanuel Macron yahagaritswe ku mihanda nk'abandi baturage bose ubwo yari yitabiriye inama ya UN General Assembly iri kubera hariya i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahagarara nk'abandi baturage bose igihe hitegurwaga kunyuraho imodoka zitwaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Akimara kubona ibimubayeho, abapolisi bamukaniye, nibwo yahise afata telefone ye ahamagara Perezida Donald Trump aramubwira ati uzi ibibaye, abahungu bawe bampejeje ku muhanda. Abantu hirya no hino rero bakomeje kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ati birababaje cyane kubona umuntu nk'umuperezida w'igihugu gikomeye cyemerwa ku isi nk'Ubufaransa asuzugurwa, ndetse akabanza gusuzugurwa n'umugore utajya umugaragariza icyubahiro na gike, yarangiza agasuzugurwa na bagenzi be b'abaperezida. Birababaje cyane. Ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo amakuru agezweho ntakagucike. Nge muri kumva ndi Mugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu nkabimfura cyane cyane. Ndabakunda. Ciao ciao.